197，你要办理什么业务？我要换钱。198，请问哪儿可以换人民币？你可以去 T2000。199，这儿可以换人民币吗？不好意思，这儿不可以。200，你要换多少？500美金。201，现在的汇率是多少？今天的汇率是1比135。202，1美元可以换多少卢朗？1美元换952卢朗。203，卢朗又跌了。要是上星期换就好了，其实也差不了多少。197，你要办理什么业务？我要换钱。198，请问哪儿可以换人民币？你可以去 T2000。199，这儿可以换人民币吗？不好意思，这儿不可以。200，你要换多少？500美金。201，现在的汇率是多少？今天的汇率是1比135。202，1美元可以换多少卢朗？1美元换952卢朗。203，卢朗又跌了。要是上星期换就好了，其实也差不了多少。kuvunjisha amafaranga y'amanyamahanga. Murifuza ko tubafasha iki? Ndashaka kuvunjisha amafaranga. Ni hehe navunjisha amashinwa? Ushobora kujya kuri T2,000. Nshobora kuvunjisha amashinwa hano? Oya, hano ntushobora kuyavunjisha. Urashaka kuvunjisha amafaranga angahe? Amadolari 500 ya Amerika. Ivunjisha rihagaze gute ubu? Uyu munsi rihagaze ku 135. Idolari rimwe rya Amerika riri kuvunja amanyarwanda angahe? Idolari rimwe rishobora kuvunja amanyarwanda 952. Amanyarwanda yongeye aragwa nanone. Yaba narayavunjishije mu cyumweru gishize byari kurushaho kuba byiza, ariko n'ubundi nta kinyuranyo kinini kirimo.